bose bagorera abakire buriya ntibazajya mu ijuru biragoye, ngiye kwirirwa bize cyane gorera ariko nkumva ntabwo mbemerera, tugeze amakuru ntabwo nemeranya nabo kubera ko njye nagize amahirwe narize kandi nzajya mu ijuru uko byagenda kose, nta mpamvu yatuma ntajya mu ijuru. COVID-19 kubera ko igituma umuntu ajya mu ijuru ndagifite, tumaraho abantu aho nta munsi n'umwe urangira idahitanyemo abantu, kandi n'umubare w'abayandura ukaba urushaho kuzamuka. Tukaba twababwira ko nyuma y'aho ihitanye Padiri Ubald Rugirangoga kuwa 13 Mutarama, naho yongeye guhitana umupadiri witwa Hermenegilde Twagirumukiza. Ibi bikaba byaranatangajwe na Musenyeri Philippe Rukamba, watanze itangazo abika urupfu rw'uwo mupadiri. Nyuma ku mbuga nkoranyambaga hakaba nanone haririwe hacicikana inkuru y'ishamugongo y'urupfu rw'umusirikare ufite ipeti rya majoro, tuzabashe kumenya amazina nawe wahitanywe n'icyo cyorezo. Ubwiyongere bw'abandura iki cyorezo cya COVID-19 gikomeje guhitana abantu ku ngero zitandukanye bukomeje kujya hejuru cyane, kuko mu ijoro ryo kuwa 14 ukwezi kwa 2020 hagaragaye abanduye 194, abandi bantu 5 bahitanwa n'icyo cyorezo. Inkuru ibabaje cyane ku bantu cyane cyane abakunzi bari bazi Dr Kigabo Thomas, wari umuyoboke w'itorero ADPR, akaba umwarimu mu ishuri rikuru rya kaminuza IRK, akaba kandi n'umuyobozi mukuru ushinzwe ubukungu muri banki nkuru y'igihugu BNR, nawe yarayashizemo umwuka bivuye kuri iki cyorezo cya COVID-19 aho yivurizaga mu gihugu cya Kenya. Andi makuru gorira ibafitiye yabyutse acicikana ni ay'amatora ya perezida yo mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda. Aya matora yagaragayemo udushya twinshi two kutumvikana hagati ya Museveni na Karyulayi bita Bob, w'umuhanzi witwa Bob Wine. Aho ayo matora yarangiye ejo, ariko ibarura ry'amajwi rikaba rigikomeje, aho abahagarariye bikomeye abahanganye bikomeye ari Perezida Museveni uyoboye iki gihugu imyaka irenga 30, na Karyulayi bita Bob Wine. Uyu Bob Wine yakunze guhozwaho ijisho cyane n'ubutegetsi bw'inzego z'umutekano, aho ubutegetsi bwa leta ya Uganda mubonamo nk'umuntu wateza akajagari cyangwa se akaduruvayi kagendanye n'imyivumbagatanyo mu gihugu. Bikaba byari byaranatangiye ubwo abayoboke be bakoraga imyigaragambyo, hagapfamo abantu bivugwa ko bishwe n'inzego z'umutekano zihagarika ako kajagari, ndetse n'uyu Bob Wine agafatwa agafungwa igihe gito. Ubu rero abagande barategereje ubayobora muri iyi manda. Ubu na n'isaha amakuru ava i Kampala aravuga ko ibarura ry'amajwi rigikomeje. Tugarutse mu Rwanda rero, igihe cyo kuguma mu karere cyashyizweho n'inama ya guverinoma yateranye kuwa 4 z'ukwezi kwa 2021. Iminsi 11 yayo irangiye irashize, umubare w'abandura n'abapfa bazize icyorezo cya COVID ugikomeza kuzamuka. Ese irongerwa guma mu karere cyangwa se haraza guma mu rugo? Ibi ni ibibazo biri kwibazwaho n'abantu benshi mu ngero zitandukanye ku myanzuro y'inama ya guverinoma yindi ishobora guterana muri iki cyumweru kiri imbere. Nawe watanga umusanzu wawe bitewe n'uko uri kubona ubwiyongere n'ibibazo biri kuva kuri iki cyorezo.
nawe watanga umusanzu wawe, ujya ahanditse comment utange igitekerezo cyawe, ukande ku ijambo ritukura subscribe no kuri like, ujye ubona inkuru Gorilla HF TV iteretse ku rukuta rwayo. Andi makuru ashyushye Gorilla HF TV ibafitiye ni amakuru agendanye n'igihugu cy'Amerika. Igihugu cy'Amerika twese isi yose izi ni igihugu gifatwa nk'igihugu cy'igihangange mu bukungu, gisirikare, demokarasi ndetse akiyongeraho n'uburenganzira bwa muntu. Ariko muri iyi minsi ni igihugu kiri mu kaga k'ibibazo nanone, aho hashize iminsi mike bavuye mu matora, ariko ayo matora akaba atarishimiwe n'uruhande cyangwa se abayoboke ba Donald Trump. Waje uyu perezida Donald Trump bigaragara yuko yavangiye iki gihugu cyitwa icy'igihangange muri aya matora yabaye, yaje no kurangira Donald Trump atsinzwe, ariko gutsindwa kwe akaza kutabyemera nyuma anyuze ku mbuga nkoranyambaga. Habayeho gushyiraho ibintu byakuriye ibigaragara nk'aho ari umugumuko watumye abayoboke be bigabiza inteko ishinga amategeko, bajya kwigaragambiririzamo. Inzego zishinzwe umutekano zijyamo zibavanamo ku ngufu. Haje no kurangira haguyemo abantu bagera muri 5. Ubu inteko ishinga amategeko rero umwuka uhari nuko yafashe icyemezo cyo kweguza uyu Donald Trump, ndetse icyemezo uyu mushinga ukaba ugiye kugera muri Sena wemeza. Donald Trump akaba yubatse amateka mu baperezida bayoboye igihugu cy'Amerika, cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku isi, aho ari umuperezida wa mbere uyoboye manda imwe gusa, kandi akaba ari umuperezida wa mbere wegujwe ndetse ushobora no gukurikiranwa n'ubutabera kuko yateje akaduruvayi. Ni umuntu wakunze cyane kunenga ibyavuye mu matora, cyane agaragaza yuko ngo amatora haba harabayemo uburiganya. Bakunze bagora HF TV rero, ayo niyo makuru twari tubafitiye. Ayandi makuru tukibashakira meza kandi aryoshye, n'ay'ikipe y'igihugu Amavubi turaza kubagezaho mu gihe gitoya kiri imbere. Murakoze cyane, ciao.